Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Sara Jitando. Wakati mzuri Mungu ametupa neema na kibali cha kuweza kushirikisha neno la Mungu nalosema hekima ya Mungu. Hekima ni neno ambalo lina maana nyingi yamkini katika kupambanua, lakini naweza kuzungumza maana mojawapo. Hekima ni uwezo au ni maarifa au ni ufahamu unaotumia maarifa kuweza kupambanua mambo. Kwa hiyo hekima ile ya Mungu inatupa neema au inatusaidia kuweza kupambanua mambo mengi. Ukiona hata katika mahali fulani neno la Mungu nasema kwamba kwa habari ya Suleimani, Mungu alipomwambia unataka nikupe nini, alitamka kwamba anahitaji kuwa na hekima ili aweze kuongoza Israeli, ajue jinsi ambavyo ataingia na kutoka. Maana alifahamu kabisa hekima ina uwezo kumfanya akaweza kupambanua mambo. Hata watu wengi walitoka mbali, Malkia wa Sheba alitoka mbali kwa ajili ya kuja kusikiliza ile hekima ya Suleimani. Kwa hiyo mtu wa Mungu unahitaji hekima katika maisha yako. Maana hekima itakusaidia kupambanua na kuwajua watu walio sahihi kwenye maisha yako, wanaoweza kukusaidia katika maisha yako, wanaweza kukushauri. Maana watu wengi tunaweza akakuvutia kwa macho ya nje wa kumtazama kwamba anaweza kushauri, lakini ukiwa na ile hekima ya Mungu itaweza kukupambanua na kukupa jicho la roho la kuweza kufahamu nani anaweza kukushauri. Maana hekima inaweza kukusaidia kumjua mtu sahihi na wakati sahihi wa kunena jambo na mahali sahihi pa kufanya jambo fulani. Hekima ya Mungu mahali fulani kwenye neno la Mungu nasema kwamba hekima inang'ariza uso wa mtu. Kwa hekima kwa nini inakung'arisha uso? Kwa sababu itakufanya utambulike kwa ile hekima yako. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, Suleiman alifahamika kwa ile hekima ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Watu wengi walitoka mbali kwa ajili ya kusikiliza ile hekima. Kwa hiyo hekima ya Mungu itakusaidia kutambua hata majira na nyakati zilizoko mbele yako. Hekima mahali fulani pia inasema kwamba inapaza sauti njia kuu. Ni kwa sababu inatafuta mtu wa kuwa juu yake. Hekima inatafuta mtu wa kuwa juu yake ili kuweza kumuongoza na kumuelekeza. Maana hekima ni roho. Kwa hiyo mtu wa Mungu unapaswa kuwa na hekima katika huduma ulionayo, unapaswa kuwa na hekima katika familia ulionayo, unapaswa kuwa na hekima katika kazi ulionayo. Mahali popote unaweza ukafiti kama una hekima ile ya Mungu. Maana hekima itakusaidia kupambanua jinsi ya kumjibu kila mtu, itakusaidia kupambanua ni wakati gani wa kujibu, maana sio kila wakati unapaswa kuongea. Hekima itakufundisha namna wakati wa kunyamaza na wakati wa kuongea. Kwa hiyo hekima ni ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Unapopoteza hekima, hata kama ukiwa na mali, hata zile mali zinaweza zikapotea. Kwa sababu ile hekima itakuongoza jinsi ambazo unaweza kusimamia zile mali zako, kama vile Suleimani aliweza kusimama juu na watumwa wake, aliweza kusimama juu ya kila kitu kwa sababu ile hekima ilimpa kupambanua na kupangalia mambo katika kila alichokuwa anakifanya katika ufalme wake. Kwa hiyo angalia jinsi gani ambavyo hekima imepungua ndani yako. Mahali fulani kwa neno la Mungu na Yakobo anasema yule aliyopungukiwa na hekima naombe dua kwa Mungu. Kwa hiyo unapaswa kupiga goti mbele za Mungu na kumwambia Mungu naomba hekima. Unaweza kugombana na watu, unaweza kukosana na familia kwa sababu tu umekosa hekima ya kujua ni wakati gani wa kulifikisha jambo lako, ni wakati gani wa kumwambia mtu, au ni mtu gani wa kumshirikisha jambo lako. Kwa hiyo mtu wa Mungu jitahidi kwa gharama zozote, mwambie Mungu akupe hekima ili ujue jinsi ya kuingia na kutoka mbele za watu, na Mungu akubariki.